Prijatelju, treneru svih trenera, reci mi, da li si se odlučio kandidirati i predstavljati Hrvate van Hrvatske i nositi listu koalicije za premijera Milana Bandića zato što si rođen u Docu kao i ja, ti kod Travnika, ja u Docu kod Gruda, a najviše uspjehe smo postigli u Hrvatskoj, ili postoji još neki razlog? Nemoj me krivo shvatiti, moj prijatelju Milane, a sad, hvala Bogu, nema kamera, pa ću ti reći, nisam sreo čovjeka, političara, gradonačelnika, koji je tako socijalno osjetljiv i tako voli raju, a tvoja osjetljivost za dijasporu me naterala da sa jednim entuzijazmom, kad si me pozvao, jer ja sam mali Bandić. Mogao me zvat bilo koji lider političke stranke, nikad ne bi otišao, jer nisu u mom duhu. A ti jesi i zato ti hvala, velika ti hvala da si me pozvao i ako Bog da ćemo triumfirati, jer narod to mora prepoznati. Budući da su HDZ i SDP 2009. sveli Hrvate van Hrvatske na nacionalnu manjinu na 3 zastupnika, ti kao selektor ćeš igrati kao da je cijeli nogometni tim u kombinaciji. Pa slušaj, već sam jedan put rekao, samo si ti bolji selektor od mene. Pa ovo da si mene izabrao, to je isto jedna činjenica tvog afiniteta za selektorsku funkciju. Nemoj biti skroman, ipak si ti trener svih trenera. Jeste, ja sam trener svih trenera i nadam se da nikad nisam kompromitirao svoj uticaj prema Raji, jer nikad nisam lagao. I sad ću im reći, ako ima malo zahvalnosti, glasajte za Milana i Čiru, to će vam se pozitivno vratiti. Sretno. Moj, hvala, sretno. I živio. Živio premijeru moj, ako Bog da budući, živili dečki.